Papare, iman dur bra sabi. Pah, hey. Iman dur bra ya sede. Niche phale to khatam hi hoise sabi. Khuri suri iku nai dia to. Poila to khuri tangor thakise de phale. Niche phale. Le sap kerai dise. Mati lagai dia bra na. Pa. Hello guys. Aji to moi matongor chai ase dei. Sai থাকিবি মই অলপ matongor explore কৰি দেখাই দিব matong village না তো last tak চাবি দেই মই কিনে আছে দেখাই দিব অলপ চাই থাকিবি চলো চাবি গাইস ৰাস্তা তো এভান আছে দে আজি কালি খন্দিয়া ৰানা বাপৰে ইতি আছে matongor মই খান কি samdown আৰু matongor মাজতে অসৰতে আছে দে বেছি ডিসটেন্স বি নহয় think probably 20 minutes in our pongsi jai gari ba hoise kile to 5 minutes bi nalobo naki sarge asore ase pongsi se pongsi na bi dikhai dibo sabi de alap moi view dikhai dibo sabi moi khan area de kina ase sai lobi sabi मजा ase de basti do idu basti do la jo bojo da a chama vizabong basti ase de da village na vizabong village ase de aro machola to itu kuribra pon goin thaka to itu chikepong village ase aro itu kisam village ase de aro itu samne te ase itu mountain bra pon kurina ase kisam town to yati ase sabi view inna phala ase de mokhan la jaga to बहुत अच्छा ase de sabi moi posti bungsa bichi de dikhai dibo sabi de alop phal ba dikhai dibo aro ki korile bi moi dikhai dibo sai thakibi sabi guys matongor ase de itu matong village ase de itu mazda samne de ba bi dikhai dibo moi sai thakibi pongthi na bi dikhai dibo de jo road to inha cutting jai ase sai thakibi papare iman dur bra sabi pah hey iman dur bra ya ase de niche phale to khatam hi hoise sabi khuri suri iku nai dia to poila to khuri tangor thakise de phale niche phale le sap kerai dise mati lagai dia bra na pa incomplete ase sabi man tangor pathor JCB poklen kan bari kam korba na pare pathor kiri ase to alop to tekta ase de pathor kiri ase ai kena pack dile khatam doi do life to bye bi na ko age te chai jang niche phale to chabole tani ase to sabi tani ekar kiri se kole ki jane kobo na pare do rokibo na nai kismat phal hoile rokibo sabi etia bra tani ase sabi tani na chai ase dia to itu baris kiri se kole to hoise do
बाय बाय गोइन जाय जाब आरो एतु जाइसे बोले निचे लादु खतम खास एकटा दुटा थाकाय दिबि बाय बाय साबि तानी आसे एतिया है बाबा जेसीबी पकलेन खामबि खातरा आसे दे एतु खानबाय काम करि आसे साबि एतु छोटो होला ना डाঙर होला आसे पकलेनदु कमेन्ट्स करिबि दे মই খান না পস্তি দে না এতিয়া তো পস্তি কবলে নহয় দে বেছি সুন্দর হৈ আছে ডেভেলপমেন্ট আটো আজি গালি তো সাবলে বিয়া আছে হাইলে বি after few years পিছতে district prabi pit কৰিব না পাৰা হৈ যাব কিলে ডেভেলপমেন্ট তো মেন তো রোড আছে তো না তো মই খান ইস্টার্ন সাইড তে তো বেছি वाला থুবে নাই district তে বি তো মই খান তো পস্তি আছে Posti debi thuwe na ai jaile to khatam do main develop kwa do road itu ke koi do transaction phal hobo road phal hoise kole do chalo sai thakibi aro bi aibo to sara matong view let hoi jaise matong ar laka view ase के समडाउन भी दिखी आसे यादी बा साबे के समडाउन matong kan na morong ase de do itu nailam kyu sabe morong house ase matong la matong hor laga popular shop ase de do matong hor village sabe